Embereji ehamibwe Muyambi Kenneth chairperson wa muhumuzanya Katonzi Cattle Keepers Cooperative Society kandi ku Gerard Kenneth omwanya ogu kuruga omwaka gutandika haturamu ekyanda ky'amaani kandi eki kireetire amatungo gabura ebinyansi by'okurya. Habwokuba twine nka amaka gakwingana nka amaka 10 amaka 10 agali mu Nyakatonzi buli muka okayo omuntu sawa zino kubojo muka yo omuntu nosangamu ente nka 20 ezira hansi zitakafire. Embera ijire kuba kubibwa nyuma y'omwato gwarantana kamara gwabingi bakumanya akampaka kandi omwato ogu guresire ebinyansi eby'ekiriisa byakuuka kandi n'itaka ritiine kiriisa. Tubaire nturora ngu ito tusora kuchukura tubaire ntusaba government eyongere tahemu kurongo yeze atuyamba echuche kuchukura abakwa ninzuka kayizaho nabandi abantu abitongole by'abazungu beza bapima n'echuche kuchukingana. Christopher Kanoniya Muringwa uri kumanywa nko Muriisa omukyanga eki yatuganirira nko kwenteze 50 zisirwe okubura ebinyansi. Yayongera agira ngu burijo hatwire n'akama ebidomora 6 by'amate konko bwahati n'akama ekidomora kimwe kyonka ekireetire n'entaasya y'ekaye yakyendera. Pozire losi y'amaani obwo esaaha zino nyisire ente zikwingana 50 obunyana 15 ente zigize enkuru ente 35 nizo ente zingahe 50 mbeire ni nkama amate garikwingana ebidomoro nka 6 obu mbale mu kidomoro habwa siringi 7 elita ekikopa half liter 7 manyetegereza half liter na siringi 7. Ebizibu ebi ebirikureetwa ekyanda byeyongiire byazana aha muntu wa burijo arikwongyera ekiriisa omuri ebyo byakuba akozire nka Grace Doho omukozi wa Chizi nashobora ngo bwahati ibura ry'amate resire entaasya yakyendera kandi bwo kubura amate gakumara kureebuka ngu eby'omushoboro bye byagenda gye. Mbere nyina amate ganje ganacunda mengi nk'ekidomoro konko omusana ogujwire amate gakwa nashara amate gabura kandi gabindi gantahiza nkucunda ekidomoro nyihamuka ebikopo 2 by'amagi ate omusana ogujwire n'ekadomoro kamwe tinkaine. Obwahati abebembezi b'ebyanga nibateera omuranga aba gavumenti kureebuka ngu bataha omu nshonga ezi. Hamna Twera or District Councillor wa Nyakatonzi nagira ngu za damu ezatiirweho omu kyanga eki obwahati tezirikukora. Nayongera ashaba gavumenti kureebuka ngu yakora za damu ezi kureebuka ngu zahwera abantu okufuna amaizi. Ekatukora damu 3 tuineho damu ya Kakonje eji tuineho damu ya Kyasenda tuineho damu ya Kagongo konko esaaha zino omudamu 3 zona amaizi gali omudamu emu. Omukweyirukanjirira abariisa bashaba gavumenti okwikirizana na Uganda Wildlife Authority. Nibashaba orusa rw'okwezi kumwe kureebuka ngu bariisa ente zaabo omuri Queen Elizabeth National Park obwahati ahari ebinyansi ebirikwemarira kandi ebitakukozesebwa. Kakatuyambaho ekatwikiriza ekabanetwikiriza ente zaitu tuzitwara bupaka zitafu na hati nitubasaba utwikirize mwiho akawaye ente zaitu zigenda mupaka zikiri enjuro buzarago ntujja kurugayo. Arigaruka mwembereji Honorable Karim Tsembo, District Secretary for Works and Natural Resources, yahamiza abantu ngo buyambi buri omu mahanda. Yagira ngu gavumenti obwahati eriyo neyombeka damu ahari River Namugasane okureebuka ngu abantu bafuna amaizi. So esa henu we are at 60% completion eyaranga twametro myawo Nyamugasani twamutwalirawo omwashadamu eshabalisha enyakatonzi. So that project is on. It is going to cost us $1 million local. We kind of advise our farmers to reduce the number of cattle they have, to actually embrace zero grazing so that they can improve their animals, have zero grazing animals which can produce enough milk and give them the food grown on their farms.
nubarabe mbaguma nibabaraganisa bwashisha bwira abarisa abanyakatonzi nibagira ngu nibetaga obuyambi obwaho naho. Amakuru aga gashakwa Mate Isaac omuri Kasese.